Pertempuran sengit sedang berlangsung di wilayah Belogorovka. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 11 Mei 2023. Pada awal rekaman, dentuman dahsyat terjadi, penanda perang hebat terjadi di wilayah ini. Diketahui para prajurit resimen Ahmad Rusia diam-diam menembus pabrik di pinggiran desa serta berhasil menghancurkan detasemen musuh dan mengambil posisi bertahan. Menanggapi langkah ini, artileri Ukraina mulai menembaki mereka secara aktif. Namun, semua serangan mereka yang banyak itu berhasil dipukul mundur oleh prajurit angkatan bersenjata Rusia. Militer Rusia mengatur strategi dengan baik, lalu meluncurkan serangan-serangan brutal seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Давайте, сука! Пунктов Причистовка и Угледар Донецкой Народной Республики уничтожены 2 склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Село поражения 86 подразделений. В районах населенных пунктов Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики и Железянка Запорожской области.